Kadom dai ho kado ve korting jira tum phan stamila ni li chenera long kelang atum ana korting jira tum phan nang tum phan jasimbe ni li hin pen nang tum phan ki rogi pi ni li chenera long nang kelang atum an la pen non kelang mi tum setame nang tum ni subscribe pinon la pen ni li chenera long nang tum komen ang pinon ase ako kedam tang ke sangar ni ili tum mondulitin setame pastor de talon do la bangsa video keceng pen hak kijut an la bangsa video ke nili pipelang ini tum dipu sorong ang tu iji charge pen setame la bangsa program da ing ponlo la si keceng pen kijut la bangsa video lang tha sidak nili janda ke top pon anteng ke nili pori pon ha si janda anteng ke mai pai pon cheng pon ha Number C my fee Santi Minai TP Women by President. Nape number ini my kangkualu number 228. Nape number kita manggi si kardo Mr. DS Teran Tikong Secretary. Nape number pli dan kirung apor dikon-dikonnya tutum dan panglumpo. Nape number 4 dan kadai dia sinar bengkar alang lidan sija ponggi si. Nape number 12 sister lun lama por dopo. Kemana bangke Breje galun kikan tame kilu tame bangso polusi pastor tumafan kacuru pen duni jiri tame dopo lapen number proxy pastor fan kardo p4 kardo p4 ko lapen number ke bible kapori pen kardo Rustom Singer Youth Prayer Secretary. Nape number cap rap and Lumiso number 70. Arna malam ke ba nakai tum kawai tang sikar pen lo. Nape mai kiri balun 257. Nape mai kiju akardom SMT assistant dikon. Jane kating pele lumamai cekon. Nina NTP Women by President sekarang lidah perang pangkat dan alam ini tanah sih dan cingnya sampai misalnya sekarang so perang ini apa ini yang cer dari long cerap tahu lagi tung ini bangsa mai cek dari al itu bahan mai jaban kunci mai pihak dari masih di grup makan bolos ya bangsa orang bahan karbiak pohon mantek karena mai bahan kantor di masih di gila Pada itu ini Kailan tumampan Mabangso pastor ni mati pastor tum fan culture ni Mabangso aprogramme aja ini kalau itu tumampan Unisel perjuangan alam kiwan dijaga itu kucing hot Robertson Tobi ICT Unis dalam ada aprogramme nggak dalam pada kardi open kantor di masjid di Grilo. Lalu sekarang konvensi ini dalam somai kecaikan juga dalam konvensi mai cari konko lalu aku agak tu ini alat tu kena jauhi ini dalam program dari kalau masih ini
alang tuma fan sami ni dia aprang ke hagi pansi jadi lo sida aprang si nake ini hang aprang po itu kacing honai itu mahal pastor alang ni sami lo dia aprang an ke hagi pansi jadi lo Aben ko aben tu alang ni chor sabi ada apa lagi lagi masih ini jadi lo alang ni chor sabi mana Naben ko ni han tuji han masih cuma alang lelong kira dur kira pastor alang sami ada aprangan di anglo masih alang kami ada aprang ni jipasi jadi lo Aben asal versi ada tu alang licor fungsi ini dia peperangan hang lo, sekarang ada peperangan yang hiji fungsi ini jadi lo. Sila lo nasi ada coba ke ni kini macam next ni sab so that kori mana ha Fransi la kumti hoy tu hansame asan element ki bi pon apod akero pila naten sinon ile tamamai cheng kanana mai pi number si mai pi lagay ni mala la si number 2 red pen donation tamamai cheng kanana Pastor Afan Kachurani Fortimu. Anikan ban ta prayer ciklo hinya roi bom kuruarni ke Pastor Afan Kachurani teman pon bono. Labang sorni ke hok cheng ke 1992. Nikan para Christian ke ba toxic ke ba hinya nikan halabang sorni Afan
Clergy Appreciation Day. Mati, kibak tang atuma pan kaceruar ni pusi, pacet hanging lo. Bangsor ni kapeman iya the lake, pastor aban ningkanar jonta mithangara fan iklem ti kacepedu, an penapot arnisiar ni panongsi pastor akanta kaceruar ni hot pondo. Pinang manduli atunke ningkanar jonta pastor akanta kaceruar mai pedupon ver. Sita bangso kriya ciklo ruini kecoka bangkurar ni ke kado kami pirthe danta kachini pe jia fan ke hotar ni pusi hotkom delo surini rain koi aningkan pensi kar bianglong kar bisection arluta pastor day katalon chengdulo pastor fan ka churu jia fan apor ke enke kinang sot nailo Athik pastor akam arku ke sungkrung kanjang. Menbor tumangbong karjong apen oka kiso kichi ke jang amahan ke thek ahol apen. Ning karong ahol apen munduliarlo charbosay ahoseta mate aling apor ahoseta alang li inut kachipidet abang fu plano. Pastor atumakan ke kaprek sorkara sakuri keklematum ofisason 9 am to 5 pm ku kalite aling apor hositame member atum akinang kedo aling si klemnang ko laso posi pastor ni lake pastor atum itum afan akime akam amithan jipidet pen nang keklem pi an apot pen apot Cema salamsi akero kipive nanjia kenansa. Pastor akama fan ake arna mamithansi kacebat arna maban bino. Aposi pastor afan aman kacipive nanji. Pastor Appreciation Day. Pastor arni kacuru asai ke klempo nanji keson sania bidi sore. Nagalala number si kecengsi lake mir kipipen happy pastor day agar jume kipi. Nong ega cipi pen, radan no pastora kemi ke klem am pen apod akero kipi, jungjung pen seta kacurolam peci he pen video record pen kalite rada thaino kapaklan. Mundulia fan pastor ke klem akam an apod he pen video selamra pastor Appreciation Day. Arni radan no kapaklan kipi. Pastor lapen alangi he masor lapen asomor de pan radan no kachoro kipi lapen kardom piajai meki en. Relation of the ICT evangelist nang lebensi pini alam Dunisen dili kemakan pardu konko lesi itu disambri pena pena kam hong lagi itu iri cara pena di hong non ke arna malam judet penapi abang putin tami amithanga hempen pastor aphan kachipanong asontina ke vantami non kipia porlo pastor maphan mithang kachipanong labang so kipiason angdeng re non ke langpona langtha
ada rong tui eji charsa munilong ta pini pastor de labangso a program ajai make mission pen pini pachun long lo asinona bangke sagi jun aporo nasi mai jud et pen nang sagi jun aporo yo wa korjang tu mana sagi jun yo oh kado bikum na sagi jun sai se lo sagi jun lo pini gela se choro lo kado tum phansutami labangso channel nanggalang duna tum ana phansutami lapen nilihin panatu phantam pastor de akar dom tana tuman pilo